Kao poslanik Srpske radikalne stranke definitivno delim stavove poslanika Đurađa Jakšića, ne samo zato što mi je to stranačka i poslanička dužnost, već zato što kao mlada osoba, kao stručnjak u svojoj oblasti, kao doktor nauka za par dana, mislim da imam dovoljno legitimiteta, ili hajde daću ga sebi za pravo, da posmatram Evropsku uniju kao što svaki drugi mlad čovek u ovoj državi ima pravo da se izjasni na svoj način, pa na kraju krajeva i svi mi poslanici ovde. Ali ako se već ovde nalazimo, znači da imamo neku podršku da iznosimo svoje stavove i da iznosimo razmišljenje i da tu podršku deli neko od građana sa nama. Ne možemo da zanemarimo činjenicu, ja znam da možda odlazimo predaleko u tom širem društvenom, ekonomskom i političkom kontekstu ako pogledamo koliko uopšte imamo šanse da uđemo u Evropsku uniju. Ja sam u prethodnoj raspravi naglasila da je od 35 mogućih poglavlja zatvoreno svega 2. Nedavno, prošle godine su održani izbori i razgovaralo se upravo o tome da li Republika Srbija zaslužuje da otvori ili ne još jedno pregovaračko poglavlje i ti isti, pod znacima navoda, prijatelji iz Evropske unije su vam, ajde reći ću i nama, rekli da postoje određeni problemi u ovoj državi koji nisu rešeni i koji su dodatno naglašeni i apostrofirani tokom prethodne godine i nijedno poglavlje nije otvoreno. Rekli su otvoreno, a to su svi u medijima mogli da čitaju, da nisu evropski zvaničnici zadovoljni stanjem demokratije u Republici Srbiji, da nisu zadovoljni medijskim slobodama, da nisu zadovoljni